mwenkabu kamenya na buru kwera ngororia gutio mtogora mtu adoirete nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na uni ndene ya mubango juangambanio ntuko chombe che Jumatano kwambiria tha imona nusu mwenkatha ijiri wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe akwitha kundu kaangaratania muntu imbeane ukutuga atumba okurekera mbotera nilipe ngwe ndobo wa ukaurana aki engwa Bwega muraithiri wa Meru TV kagita kange kega karato inambere kwigwa tukirikanaga kairi na watabura nkwirite ndakwira ukanyumani nati tukainambere kwigwa tukiwatanagira na tongore betu agogoro bwe mundi kengo twaririe mantu mwanya mwanya amono makoneni na mantu mamethiri tumakithina mbere ya ganthiguruni yetu ya Kenya na Kenya aga kauntini yetu ya Meru. Karibuni sana viongozi nutuko kuona kanya kuya kengo tuwa tukiaranagiria na gutena gutakagita kaingi tukambia na mheshimiwa Nick Kethia murithiri wa Meru TV mwire labda marito maku na kengo tukaigwa tukiendeleaga bora kwagirite Meru mugeni wanbetani Kimburgo former councillor from MCA Kwenowat Pumeta Southern. Bwega sana, thank you very much for coming. Kiongozi Kethia murithiri wa Meru TV kengo tukawa tukiambagiri bwega. Okay, ibwega Kimathi ankethie mumiro arora atutegerete kana tuthikitie ari marito ambitagwa Mheshimiwa Kabori Moria kuma rutero Bogeta East ndene South Menti ndio tumete bwana Kimathi na ngutakia kana inkwira mumiro wonde narari athiki na tume maoni jawe kera tumba kwaraniria no ntukira kira na ndi gutarana kwa na wakaribisha sana kwa the program ibwega. Thank you very much mheshimiwa Kinyago no ntubwa kuona kanya na kuya kengo tuina mbere kwigwa tukianaga na nikagwethira muraithiri bambetaga ne families wa Kimathi ethina mbere kwarania na ati ukurukia namba chetu chi SMS iri yagu kiri TV yaku labda kiura kiagomba kwa wena kio kiri aheshimiwa betu kaina mbere kwigwa ukibauragia na ikengo tuketherwa tukiendeleaga bwega. Kamba mbere na mheshimiwa Nick ikwethire twethere tukiona mukuyeni gatigati ka rutero thirikari nene ara kiri rutero wa ODM na kana rutero wa Kenya Kwanza na Azimio la Umoja amuno kiri mantu makoneni na kigina kana budget ntika no thomete kana roithite mantu mama finance bill mheshimiwa wonete karakarangi ata labda kwi mantu maukenete ku kwi mantu matakuwiritie finance bill nilare a problem especially de kirotero rogora tuika mtora wandi kiwonde contribute 3% ke 3% ke gento 100,000 ala nenkana era ngirida to na ichira rwaga mono nonto muntu kaja kuona wigita ngirida to it's a lot of money every month na kora tuika nyada taxes ni gwitia weta maguta ija gwitia weta bia kore ibi gwitia kwa the end of the day muntu ro gitero ngirida to urethera gitia kwi ngiri 20 kana that no nto maguta JT jo eta jongo geni na ke nyomba ogoti bo nyomba ira chio komborithania ore ire itagia still muntu ora na akite na nakugitwa kana na kore amoginji so muntu nara kugwatiri go kwinge muno mbeche yeta but inkuona kira amendment mantu ja nyomba jakajararonge kiro kero tero ronge yo mbeche anto bakugitwa 3% nerana mere 1.5% although temanto jonte jaro jombite kwinama mwananchi okoinda na rainyairu na kirero terero Azimio la Umoja gisheria although ndira tugite katiba thiga twena rotere rwa opposition office opposition eta created Kenya Kwanza ibaregere but thayo te kwa Azimio ne gutetera irotero na no office create kwa hiyo baki Azimio baki aja kuwatana na Kenya Kwanza
bakaigano bakathithia thirikari yeah kwa nayo position ikora no temi jandara igapinga kwa mbunge igakara jana ruo kuona anto baba kurukiri baba inge nkurukia barabaregere yeah sure nonto ne thirikari ire riku nyombete kujukinya anto ba azimio bakenya kwanza bajukiye nya azimio yes. Okay, bwega sana Mheshimiwa Moria ntieka no rithite finance bill ino na umithukiriti ata ibo bwana Kimathi no ntubwa maoni jau ni kiombo ejana na nkenda kuongera ndomba kuga mbere ma finance bill wijinirali na kanena muri ojo mone mono ki mwananchi wa kawaida na timo mwananchi wa kawaida haki imtu onde Kenya Kenya thaiji no ntu kinyotu kwa toka kawaida nyora wandiki na ndi 3% iratike karitwa mete twire iri plani newe ke budget newe ko gintu kionde gikuringithwa kiri gigikieru ikumaanisha ko gantu giga affect na nuje bwana Kimathi anto baingi munya baba bandikise bosawant mishara yayo bashuririe no maronine kuthomithiana wikia sako ne gusiba gatunta kinda kidogo ukari mtu aita na peace report kenakio uchoke na ndi mbua giro atigarite mbu ingarama mbua weta na maguru akira kiguchoka uchoke na mbua na ngari onto ni utuku na ndino kuona mbeshiri kuikwai ika 3% irareo nevertheless kana urambumba kuga gi Kenya itha utho mtu kawaida uthorari mtu munene bunga aki maguta je itirie ja kinya 16% mtu onde o Kenya na rijaga tema ko into bira bionde bira bikamati kukurukira kiri fuel kana transport yote ko mbere ma first entry taxi ni yire yento kionde kira mtu ogura ko ugita ko taxi na ndema ntwa mushara o taxi wara jairi na no taxi ore ndege ginto kiondo utumira ntwa nyoro wa mushara jure no tonya kugura mutu wa taxi okaina no mbesho iro okaina chio tako tika civil servant ainde kura na tu gita 3% ende nago tukugize mtiedo no gitoithia shop yo kurabia kura no ndo ando kugita taxi nago muntu uria utiandiki no ndo tugitwa 3% ugitiro nagwe no ndo no kurabia kura nago taxi umithire no wote kwina that balance ndo kiwa tikano tokea tutena system thirikari ugire na kumenya government policy itagia na majority na ina aruo kuona the majority of current the day either tuge financial bill no inyiria baki to inyiria bamwe bunga ke majority baugire abunge betu batutumetana baugire uru bakwenda kinyande na mashinani nyothe ngaringa kerere kari bwana Kimathi ngatokona TV ni aki so as of now kankera wa Kenya kana wananchi bakena ndi finance bill ukurukwa ko kira kirona ndi mtu nataita the belt kidogo mtu nani just budget ya kairi nacho kindro bond na ndi mapema jari tuta kukethana ndi mwananchi utu goto kawaida na ndi abaketha ndengu jaka na mbocho na bebeji yawe akendie chionde na menyora karinge thaburia no ndo tio gwakara na ndi futaga stude ukaura bwega no ndo nakona maisha yete gwitia ko thai mwananchi ondo mumira ro yari barambikirite na ni just nandi na budget ya was more individual no to thirikari kwa ni just budget ya thirikari na tuteo wananchi baka wainda itwa just nanda tu budget chetu ibwega sana lakini don't you think labda kuombeka rais na thiretu akina mbere kuigwa akimakia maybe jumbe baru teruru ngiku bagi support the finance bill mpumba kuga au guti abo mbere ma bwana Kimathi yankwere guti komakwa kuri ono ntu ija ajumbe baba bonde ba bukona bakurukia mbiru ira baraba ingi barabara firite na Kenya kwanza iwere ndia yao ni batorombe kura na data ndia yao so jana ndi kire employment utha wandikio kameambite kwambira ngugie kwa na job description yeje ko ethwa job description etha ni umika itumi uri ome agatokona ni umira kiru ono etikire ngugire ku iria na ndi ajumbe bonde ba Kenya kwanza kabetikiririe unu bakwenda kurita ngugi karinya twaringa kerere atia ii mibango babangitira bakaranthi bauga ni bakwenda kurita ngugi uriku ngugi u ko guti muntu skumite kana inyi toka intimidated nwengo ugita na no ntobati tukuthuro na tugeke wake tukabuithia kinaki na tukiatuithia kinaki ii ni policy yetu so kagita mwananchi onde o mumiro arari kana Kenya ukairo uri president intimidate MP kenda kurugia finance bill ene ngetega the other side na ku cha policy makers ni thirikari lazima irani na tugana atu tukwenda kuithwa kila kitu na tutekwa ni atu ku participate some areas ome bwana Kimathi tuteo tugakuria
no gatekera kimba jithio ndiri twire nyemoi ne Kibaki ne Uhuru injira yekura kila wakati na ndotege ije ya Ruto 4.4 trillion so ikumaanisha economy yetu ni kura kulete kidogo na tutomboka tu na tutumere mbaji tirere Uhuru kana Kibaki kana Moi kendo tukana ni tax te kuongero so nyati tulinga kere kidogo no tukwa bara baidho na kitu kiki whatever kato banenke tukae no tunandeba kurukia finance bill weu na correction bo thithia twabaga tukitatu na tuga kuria kinya riu ringire mbere bwega mheshimiwa thank you very much mheshimiwa Nick no kuona ta kumba kwewa kwena mushukumo ule kumake mutongoro wa mugongo kwewa akirachimitheria barutero rungi kuba bagi support finance bill ino otemuntu ugasukumwa na lazima nondo nande kira kikwenda majority kiende gukuru ku majority wowe ngiagasukuma kuthithia ate gutimu ana kazi ingine kiende ibetire bakurukia nikyo tugwita tukauga atiri ajumbe kiende bagwita bagaita ngwe na bobe na mana aji beja bakera antu mainyo bakuthithia na bakabera ngugi bakurita nio bagakurukia nundu gejotera yana nda jumbe be twarauga atikurukia ikire moraragia kidogo akiuga nena meguma 3% to 1.5 nundu naraigite ni wikwirwe ndige ntokengi bara kala beringa kerere uraga kuruka ichabu akarajua mupu yakuraga gate kuruma na gate choka nyuma na nyawe jaja giko kaga kamatuka so katuge mberema ajumbe beto bategwitira mwana inchi ngugi o kawaida orokwa ukwekwa na kwari baritira national government ngugi nondo bareta batonya nyomba bakari biraisi kana deputy president bakadikira ora bakwiro muntoro mutumere parliament ati umuthikira na ikyo gituma kuona last time MCA bamero babari kubachokera ukendaki utebo bachoka sure nonto by then batadikaira mwana incho kawaida ko power iki mwana incho kawaida na mpijimbi tuma muntu anenkairwa gite akorirwe mwana inchi ariwa ate anture mwana inchi abakurira tongu ikodoki Kenya itambere but at least nyawe babiri kwenye bakabikaira ndona bebiuroka na are bakodiuroka bakauga kawira mwangaza ati udikira anto bakauga kawira mwangaza ati kodibia abore participation era barara ya public participation ya guturi ora tukwenda kiathe itukuregana jandene ya wondi chieto ya area rabaduri baturi ya finance billion korokia kanandege nike batatoragia ibara batikuya ende beja bena manaja kionje kiao kiraba kona ya kura ikawira nike batio taktai i president ngogewa kuthithia ibakubotara kubeta ibakubotara nike bate kwareria jamu so ndiuga batwe anto bakawaida bo ibakonyanyaso no atike bakorwa kira bakathithirwa batore tuya finance bill eu nebuikara ne roki anto bonde Kenya barogere ne roki ajimbe bagwe kuchama ni president ba ingora nyomba bagwe thithithia no mwega ne mwega kwa still kirango na baba kija orona MP akija na akadibetera budget ya county na ule tena iro batina beki nyaro jo auke bakia bakiwa anga budget ya county etekari anga budget ya county etekari ende we ile anene ati otwira ikino ntu yithiritwe ikurukwa ndenda nyatwetu ajumbe beto bareta TV ni aja na batwira ngoge yao ipi na batwira babiri kodithia ate sure yes ibwega sana mheshimiwa far from that mitata ya municipality ya Nkobo kinyete ku mheshimiwa municipality ya Nkobo jo tena thina nene batena thina ene biashara Nkobo ene nyunda Nkobo batena thina irikire anto baba kwenda kuringa siasa bathikirwa nonto reto kona muntu atora TV ni aja no kiwa
kwariria mantu jonde ya miru jarirwa nkobo eno jarirwa timau eno jarirwa bo mawa eno jarirwa mikindori eno jarirwa yaka eku nande katoga tofautisha nyabwe kemindi bomenya eno tukuria kiuria nukiuga utimba kwetha wira mukuru umuragia mantu ya mwekuru gochiara nore agira kana ubiri kuria mwekuru engwa akwira when you become ignorance we muntu we wa media ogeta ko ochamania muntu ndoka muria mantu amutindo omuria mirota undiburi ugate nukiba kama boka ochoba dabi ya tikuru okabihoria muchama ni staff bora ugere ate nukiba uria antobara bakura na bara bakura bago convince anto imedia nundore toyo ke muntu rote fai dene ya nkobo ene nkobo mwekora we na taitoku monjaruora we na taitoku muntu ataitora we na mundaku muntu ono dimento we na mundaku no gwiri kurua manto a municipality mbati babira abo gwikia kamera uretoka yuke muntu ukomborete ku muntu ukurukirite ku batinda be muchema no jajonge yo atinda na arua yo yeta yo kero ataitanire na taite yuga no kiuga so oni ndemkaji otaita na ndemutongeria gavana Nigeria nkobo akwana bati tuitura kwaria taita nga group ene taita korege ene taita kwenda eja orianto mpe ni mutongeria one umwe ora bokwenda etiria michema ni ekwathani ataita kienda yaria mando municipality gavana tembo ndi athurire na thika mete athurire ka athure anto baraba kagwathani anto bombe kwaria nande na athura njike ikinoti echema ni okwathani bariko babu na nkopti na kopti gachaura nukiwa ona kopti ndo ataita akopti kiogora no ataita akopti former councillor magaju arotaita nukiwa antubara akoptire bataita achoka au ibonga no bange kinoti atabakarende tudure atongenya tata baburo bange cha ojo bukaya muchama na ro gocheta chairman na toka are chairman yoni da thinjirite taita ndamwethia chairman okiatho giakwa ndamugwathania ora tugeta antu miriga nukiuga ojo nwe achoke ekerwa kamiti na antu bangi bana bekerwa tugana na MCA na nominated MCA wetu na ward administrator na sub county administrator na chairman yo town oro twire mugambika bugo twabekera kamitine tugaba ibedere baro bagustia kwau Patrick Kenywa atejere baba atinda kianina na arua Kenywa kanjaro atejere baba atinda kianina na arua na bangi we barabadu ba twakoptite ko baba kwaria na batinda kwaria manto yate andikika kwa hivyo mundu akito ambeto chokerwe miundeto ile yukirwe akwa Consolato Hospital izo chokerwe miundeto ile akiro police station izo chokerwe miundeto ile akiro Methodist Church izo chokerwe miundeto ile akiro Nkobo Primary no gochokeria nande imanto ya kuthiuruka athiuruki oranto bathiurukiwe baumete Misiri nukiugwa bathira miaka 40 distance ya 40 kilomita beta o mwanga kilomita emwe nande unyo gintu kirakiryo bati tutandina na municipality nande ndanto banko na ba South Mende aba mero bantega mbera muchamo yo ajwetete kuthigwa nande jwa baraba gwete municipality ene nduka ene miunda juketha jwe na antu nkurukia ngiri 5 ya begeria gweka juka jwe na antu 40 50 nuntu ijanto bakai bene ubiao na baraba kukarande bagetagia miunda ya ida utote ya iproti mukoro gweto Ernest Kire na nengeri proti au nendia mukoro gweto Kimathi Orukiko muthako no ku support ya Nairobi na nengeri proti
au kigumone nendia mundo public nukiuga muntu gwitwa Patrick Kinywana na ngeri munde ndio nukiuga antoba bonze muntu gwitwa Mutinko na ngeri munda au endia kwa unande ntiji ndio bakwariria bakiete public land lunto banenkerwa miunda bakwendia ibabejete gwitia miunda kaire phase 2 ibwega mheshimiwa, thank you very much. Inkwenda kuongera ntu au na brief kidogo kwenda mheshimiwa Niki hapa fanua kidogo no ntiko propose to na municipality ya Nkobo inkwenda mbere ndispondi kana mpongera mantu ja migambo yoe komeandi makisho nule makite to thai egakaba irie ko do from there una nikenda ku point kwenda kuongera by then came up ila to adhithetie Nkobo municipality with population juendaga yes na population iwe kara kongana town ya municipality yes itwajukitie pati cha Kanyakine yes itwajukitie pati cha Mujwa yes itwajukitie pati cha Kariene yes nukiwa cha Mikombone yes na kenda tungania that population. Okay, thank you. Na pati una choto ajukagia ikenda rira Nkobo gato ku develop Ote estate yomba wakwa Nkobo nundu Nkobo town induka chiakiro ini ojurire no ndi makete twe yes kwa tuketha thai tukwenda gwaka nyomba je thirikari gwakanira ugatwa Nkobo tunengana rutere itharwa Kanyekine itharwa Kariene kana rwa Muju ino chiumba gwako nundu ino miunde ekoneka. Thank you. Kwa tuketha tutenenkanirite area sikumera wathiga estate tukwenda gwaka ja ere koje tukanengana kwa Mujo ino Nkobo gategati gwakero na kwa bibi ate na kojo na tuploti twanyia kwa kyo ya tomato propose batie na ara tukujukia Nkobo yo benefit ibo nontora mije ikoretwa cha ondi bank itegera Nkobo town gategati hari igata chikiro ida bwa kamachege chikiro bwa Mikiumbone kana bwa Kariene kena ndo baba ko Nkobo batiga gukinya ntaka bakija Nkobo na ndi au niona nkonda kujukiria point yenike municipality Nkobo no kuona etigi nyuma no nto thaiji no kuona ki national level resource riko ya gutethia municipality Nkobo na ndiri omeno nto batanenkerwa no kuona gintu ya timao na ndi mbondi kuthithwa mawi mbondi kuthithwa Nkobo no etigi nyuma no nto ba siasa jia in-house problem na ndi unikira nkwenda actually kwaria kinya kithirikari yetu account yetu mheshimiwa ngavana wetu municipality Nkobo tento bata itaki nonto no kuwa already makititwe so ni chokete nyuma mono nonto bandu ajia kirani ataita no kathikiriria municipality Nkobo ni gwete area ya Abogeta East mwanka Kanyakine ni gwete Ndarene ni gwete Mwishione ni gwete Kanyakine na mbwa Rwegatia iyo ni Abogeta East ni na mia gwata kama chege no kuona ni mia da gwata Mitungu ward ni gwete Centurimenti na ubwa Mujwa kila mahali so Dakariene so kategera population ire is surrounded Nkobo town ni nyanene ngurukie teitayo akibaba korwa na ndikira nkwenda kuuria leadership kana babo champion ruterwa thirikari municipality Nkobo igachoko nyuma no ntubo kirani antu bataita akibara bakorwa bongwa ubatita guteka bigger picture number 2 kwa thikirani bongo bakuri basoti problem chiaja kirani lakini jaja ngingi no ntuba wange batina problem hata stigora batina problem mibango endereage no ntukirapo kikira tathina ni na usiate itariko aja town so kiri unikira mpomba kura mheshimiwa ngavana kaura mwangaza watikana that whatever gote committee wa thithirie ne gusoti antu bataitaki te gusoti antu manu municipality onde ya nini ya Nkobo no ntoba ni batite kwena stakeholder bakuma Abogeta bakuma Centurimenti bakuma Mitungu no ntu in future baka affected ya watu ikathiru tero Kanyakine ni industry park yoko no etho nto batita bakurukirie bakarinde uko batu torenda batue waste kana chemical industry chako kama chege antu baka machege hata hiyo baka ya kulinga kwa ni stress bambia kwa nyomba ya chemical wako kwao ni ya kuguna nto bataita peke yao no kuona so watu ika committee thitho ka propose ithiitwe ne kureta mathugana jare amwe chako ithia municipality ya Nkuene kana ya nini ya Nkobo then in Kirundi anto ba Mwishione Bandarene Bagatia baka machege na ba Mitungu eteka yake ni anto akiba kirani mwakete ita
bako thitha wote kibo bako design ye manto ya gijojo jonde njoke ngwatire niki kuna ntoga kwa nto babo etathina bataita kija batena miunda batena miunda area imuiris cha county council kana jia county government lakini ontegera miunda manto babo getais kana bakalie na kawa sentimenti imiunda we unito na taito free land so mtururu ko batita athikiro mono nojo taito area account no kwini mtu onde kanu na taito kumagi kwa randi mtorandi no na more powers no tona taito unito ngwaza randi yenye tijitwe user kutukana ndi ego change utukana ndi development that area ete agriculture kairi itukana ndi ya ban center kainyombe iko wakwa so nimpomba kuga atiri municipality ya Nkobo kwa tweke tini bobo stakeholder baba surrounded eu bau bange bau tika ika inkirundwa ndo aja municipality Nkobo tri karothira yagatega kitaita na tege bigger picture ya other surrounding one daji area eu bate gutega kyanto bataita kene na thina Nkobo ina more problem abakiri other leaders by ringi abakiri bamba kuona bostake yao nireko thirikari kandi kwa yani demarcation bate ba involved inagwa ikwa sewage inagwa ikwa kithinjiro inagwa ikwa gutewa whatever to the twino to titikinya twingo tikana ande anto bate tabakarande goro bauga waste na ande gatewa kanyakine we cannot agree that so what they information ni kwamba kuthithwa municipality Nkobo ni very inclusive and to the kuna anto kuna administration the leaders should be kept on the table ibwega that is my mount jakwa na mpomba ku advise to that level ndo ikathira ukalita takapo kule amwe na nchambe wetu anto ku maintain cia Nkobo urakuga ndoa cietu twingwa cigutema twaga municipality yetu ya Nkobo na ugatwika atongole betu batithiria ndoa ino tugatura tutena municipality kwa kile kile mheshimiwa nika ururua mujumbe wetu akinyithete kowe mantu mama municipality mujumbe wa Ntereche South Mentry akinyithete kana arirete bukariata mantu mama municipality oli kambuge leanda araja indarete ndo mujumbe wetu atekwaria ndoge MC wetu atekwaria but of late mujumbe wetu na arete yes full support ya municipality na nto bawe bara batu choka kenyuma na bere batigana ngugeu na ibo support municipality kwa ule mise kuringana na orambonete baranda ateta bara ba Dr. Mweti batarikira inieto municipality beku na ibo support 100% na ba MCA wetu Makasi no me support 100% na nakwethera kiamene getu gya kubanga kwa unande let me say we have full support ndakwira atiri anto baraba kurwa baga kamera gwito bakava nonto batena anto ikamera bochwe ko bakava bokera antu kuijire bara bo support ba chudorani antu 10-20 bakaria bakauga taite kuga bakiumagara iba umagara bagita kamera na taito chiao turenda kuona yeto tiga gwita kujukagia antu bate bairie ntukwera anto baragia bakiu bataita bakwaria oga antonere muntu oromba kura bore MCA au Antonio romba kwa DMK yo muthakore ate jaga studio aja ntamonere ke backing ground akiwa no taita na ndere antobara bare o batano batari nya bataita na antobeni baba ije babo bajokia kamera imbie to mama kujukia mbicha to kairia mero na antobataita bakwaragia ate antobataita na the same people ibaba kuga kirike not NGK to taitane taike municipality Muriati nada mundo umedati mawa akwaria kana mundo umedati kionyo akwaria manto ataita indike not umete nkwena ataria in fact kwe mtoletie criteria ko ya tumero kengo kenoti atwekithwa no ka endelethia mishemanio ya municipality ya Nkobo kenoti ga koptirwe na ke sheria chionde irio ngabana na power na right ya gukopti ojore ya okwana president ena power ya gukopti muntu nacho agarira koromba kura kana reo bangandi gurwewe
akona ing'ani ogetithi ngavana inya twokoptire ne antu twari muchama ninkobojwa kurugora njira na ugana kwigirwa antu bankobokia na mandu amo municipality ngavana wariri batwi augana kwena mu baraba gastia antu bauga kenjike ikinoti na kinoti athurwa kona ande antu ibeja muchama nione tugwatane baigwa te kinoti ubiri baikia mbere bathure onge ora bakwenda thithia ate ora bakwenda indi utikaro kiugo atebua tigo twire thate kubigwa kubwa actually mpongera unikia kuga gwatu akwiringi twina mutongerio kujaria antu iri twina ngavana nonto konora responde ki mantu jau ou nikia kuga iwana inchi bongo ba bandimandire mantu jariku jaja na ngavana na kurukuruke na wisdom wewe wa agara mubira kiri antu no kuona antu bongo thibo bogiri bo kwenda oju ngavana gaga support that initiative kunchokeria kawira mwangaza nkava mono no me kawira mwangaza na kwenda gutethia municipality ngo bono ntu bambere ma tauni bate ko theki thigu cia national government okay tuchoke watho tutikito tukamburi mnayo Dr. Sandra Kimwiti bure no ntona ngo timbesha akanenkero kiri kigina kiawe kyo maintain town yetu so nandi mheshimiwa ngavana kawira kutukio timbesha gekira ngubo no ntu ibati ko municipality ndende ngina Dr. Sandra Kimwiti gisheria utimbesha ole tanda ndengi kuno tukumya tukaramu atongere baba bakondo tutethia no ntu bandu achetu tutwingwa kuni mbere mheshimiwa kawira mwangaza atiri uwana inchi bakwenda passport una twenyumeku no kuona na Dr. Sandra Kimwiti no ntu inkuona buruburu nyangwa no kuchumia kenda gutwika itunda redi kujara ria ni ya kura ikumenyera town chetu ya ban chetu tafadhali tumira inyera ndo mbogita ojo ara tumire inye kugita sub counties to ni thatu nene southimenti akanoga no timinya ngo muritingogi iba jume pe kerira shi baramwe na bayita municipality ji iba kerindas betu ntu kuwa mheshimiwa niki na ndiaruga mheshimiwa ja makasi thaya tena thina no karambi korona agetekaniria ndenya ningwa shimiwa bakwa cha mheshimiwa okwa mheshimiwa Arun ndera ari abogeta east no ntu irio ni ku affect ni muone keja kwa part of the municipality na kaende korona MP wetu na kaende korona governor na kaende ba makasi na ba Evans majority leader beke mathugane bare amwe itwike nande indwe kuruwe ya maendeleo ni atonge watu athure bekere ndwajia ngutigo tindu irio this time pombe kureta ndwai jia chini nengotekia borania that unity ngavana kabanekera more support okay MP wetu akabanekera more support lakini bandi bindend kinyangabana gagatikira ntwe bongo baisoti twambie kuona ndo no dhuriro so arinda she bara bedrikane thaiji this is their time bena ngundu na ngavana okanoga kinyoga tikenda boringa kerebunga gentu bakwani bakonda gwitira au ugoe master ground etau na twenyumeku ibaya sana. Thank you very much murithire wa Meru TV goko nekire mubango wa kaboga siasa tuthiete na mbere kwigwe tukeragire mantu makonie Meru na Kinya nthiguru yetu ya Kenya no thi na mbere kwitwara kukia namba chetu chithimo chikio nini giaku aturia kiuria kionthe kira ukwenda maybe twigwe tukeragiria aga ugoro bwa emunthi na kiri baranko na bethire tubakiariria kwina kiuria kiuritwa mantu makonenie na mbithuko ino chithire tukiumira county ya Meru whose failure is it kana auretie ni nowe atemete mantu kana nowe atari amamete ngugeni yake kirembithiko no tukuona ikiumira county ya Meru tuonire ng'ombe ikiyua na antu bai na mbere kwigwa bai kuyaga labda thine no yithire tu kiuma kuna na tatumba kurutha tukaiwa tukithiragia thine no ya mbithuko na kuragangirwa antu betu mheshimiwa Niki on manto jaja kondigaria Meru etithiria thina no kwana rutero atharaka rutena thina rutero isioro ira itwire ku thina oteo thina chionde irutero etura Meru ajumbe betu bagwata na bonde bageja korwana kawira mwangaza baka mwingia ba mwingia senate baka itinyambe ja chao cha muko milioni 20 bero anangava na uma baka dioroka bero agana ngogetia bakiuga kaba komu oversight kaduri moronge na mporo bonda baka okira bageta bageka muchemanyo mao baka uga ni oversight ngwata nere wewe bakuthivia ya korwaga ukiathiba kumithivia ya korwana bandit na gweta kuinga county commissioner county commissioner areto andunga ekara nyomba mami
na aria thairia era bokara na kawira Yeah. endo te muntu kuga na remi ngugi na ndu ngaumagara muchemanione Yeah. ariuga babie nchobi oneka etwete ni tukagwate Yeah. kana bwate ni buturetere ne ukaunti commissioner atwino agachoka akauga amba bang'ombe boneka tugwatirebo Kariunga gweta kubagwata korairwe Yeah. na ntuku ijere mbere ntuku eu Kariunga naretie na ugathirikari ni emami na agugathirikari ni emami agweta thirikari eu no ye murathire na akua mwanka na aru ote MP okwaria ote senator okwaria ote women rep ogothithia atia okwaria borua anto bora irwecho indiro nene TV ne ajumbi jakawera bakwaria kireme jakawera akwaria mporu jakawera akwaria kaduri jakawera akwaria bakura kwa kaire ajumbe bate kwaria kenge no jangavana ijangavana ndenda kwera Meru ngavana kawera Mwangaza atirunga mirite security aikeri nyaskari ba bongwa na ba mechinka na betenya bo bora irwano nyato kambera batito yogiana beto bakora gwe na askari ura we imuchinka jo munene yije koratha inyo tuku akare amani nyomba OCS beno na askai beno na uti MP urauga Twitter OCS Twitter ndio ACC Twitter DCC nogiwa kana county commissioner ngoge abetira kurwana na county dai kawera getere Nairobi eta guchokia biuria bia 2020 bia gitara kiraitu muthenya waru nogiwa rojo biuria bia kiraitu athithitie makosa rira ariku rama kunyweria ara nasari angare ambi nogiwa nande kawera kadhuri no nguge akurita kasenetie wate gwita ngwena ame ankene eterete kadhuri uma Nairobi eja na ntore na MCA beto boragwa na form MCA na councillors beto deu beja mathiko by sacrifice ote muntu oraria auga kuragwa koto kuraganwa imonene obori chino oferite ate kuga ni OCS uriko ate kuga ospindi uriko ate kuga county commissioner bate wa county commissioner kuma akuya bauga nchobi chiojo rioko kana bauga antu ibora gigo kumono no kiba so eu no problem ira to ene omero tige MP beto bachinje nejo gatumira wona gachagwa akibeta wajinga abere nini wajinga sana na abera ndo abwita ngogera botomeri ibo amena na muntu aja ogetoka kwa account ne gitu no kiba so are gangwendo kwira unless our leadership bamenyimbio bakuthithia no kiba tomuro menyaka ingero nyomba mukaki atije mwana ekairwa nde aku atewe no kiba ero ndo akiathaira agito opposite na mwana atechwaga iro nukiuga na nde ajumbe ba Meru kabagwatia janto murume otiye mwana ekairwa ai na yes na ibatige komisrindiana antu beto na tafadhali muntu na itengogewe parliament ni ekwariria mantu jetu ureto kiethera jana ndirari tharakaniri na ndenda kindi kimono onyo te minister onge mbiyo bata na ndonoma kindi kiararungamire tharakanithio on Sunday twekanise ne Methodist auga wojo ine ndaira mandaraka wa tharaka wojo inde atethirie au eta kona wende amuitere kona na mweka kona achoka baba agwire ite bonde auga wojo inde amwere ngugi wojo inde amwere ngugi wojo bokwenda tumwa ojo batu keja kire ajumbe ba Meru nukiuga muntu warunga magete jani mujumbe akeja atenda kuiga pewe ngugi nukiuga nekia to Meru tugachoka nyuma nuntu ja last time twadhure mwaru gwetwa cast yako gwagite agwagite ngavana Mwangaza amwagite kya CEC member
MCA bauga o tute mukurukia inyaka thigu ate tute wana musiasa karimi aretwa CC member bauga tute thithi ate tute mukurukia na ndeta rakanithi antu bonde no orange bareta bakaranya amwe bachingira nyomba bakaramwe arafu muthomi njoki ntuko eu arari tharakanithi prado chiojo rio nkurukia kana rimwe muntu tharakanithi bonde okithore kindiki bejete omuringiria nonto nwe kithore kindiki arakire antu bao mwanka bamwenda ngendo kuria bate twi sister county ya tharakanithi kithore kindiki akiajoteithia antu bakuru antu ko chionde Ogeza mwankana haru tharakanithi university ena ijiri chiojori anto chuka university na tharaka institute chiao ichiojorere anto bate we are losing anto kwethira jumbe beto mwari jokia anto agaikia kwa pipeline onge agaikia kwa port authority onge agaikia kwa ministry of broadcasting nungiwa bate ngugeto ikora anto aja kaugate karokira na eunyo thina twina. Thank you mheshimiwa ibwega nontu bwa uge bwaku ntikumya mheshimiwa uge bwaku buriko do you think no where mamite ngugeni yake kire mantu matu kwa nontu kireke kioreto kire no we gomba kuigwa mamite ngugeni yake kire mbitho kuino tukuona akaunti yetu ya Miru. Okay, bwa mbere ma kimathibwa kana mchokere niki nkatho nontu bwa kwereti mantu jau uni ndenda Mumiru andikire bwega ingwetikia na tuthikite kabisa. Yes ambire Mumiru ndoketie security ni ya national government te county government kinyethero governor wetu ena uruma ya antu betu ba Miru kisheria katweberie mheshimiwa governor mbere security area under national government obisi na MP na kithomo kia primary na secondary na senator wetu ali overall wa county aikara na national senate a part of that team. Okay. So squarely mbrime security yetu na antu bara bakuthuko na ara mwankene jo isiuru ite tekere MP na giseneta wetu kathuri borongi tugatira gutinda ujiri thaja uju na rimwe gacaguri mara kubera uma bera we is a truthful man na bera uma uninde Mumiru ndera kwa ndu mu the truthful person urokwera Mumiru uma security Miru urote gutetera obisi yawe ni MP na senator kathuri murongi na nkori atiri kanko bio urekire ndiguru security iro ide na oversight nontu mwanka baiji indonie bwa kuthukanga mheshimiwa Kariunga akuragwa bwata no bwinde buchoka na Nairobi ntaiwinya mujumbe omaka na senator ogwe ukite statement ke county ke national assembly ugisa morning government dirikare Samuel Ruto umurenya no kwenda compensation yenjeu tona ukite cheki ya compensation ya njeu ntona mwanga baiji nangwere bwana Kimathi kinyanjogure yithukira ntu betu tigana ande antu kuragwa mwanga baiji ntigwete kinya family yonie cheki ja mwanga la rueji itona na twina mjumbe etine kuthiro Kamero county onde akiwa anko thithio ju anko thithia kawera ngabana oju anko gitoju lakini ngogie we inaro leri mtu aliuna rojo rakathita karo mutonga karo ronithi auna moromo atika tumba kwa ribubu MP akinya ni robi ibubu ate aria seneta kathuri murongi wewe ngwa ali na bunge mtu mimbi reba gwete angimi nino engari uti mtu araja Nairobi ati ya babu Owino bakina Sifuna bo bangi bago cement the floor na ndio uri atiri kwa tiki bukore mwana ro bangi na Nairobi buteteri ntobia Meru imokoro bokomba Meru county governor Kawira Mwangaza kalingeta njanti ndiye jasa Meru county ku babo tinda kuwa na ndipo komba na jasa jawe bure mwingo yenu tafadhali mapema chokere nini yenu antu bana ore meankene ibako na kumenya ugo mheshimiwa Kathuri Murongi oversight yeku ni tumi antu bakuragwa na igone nkeri mandate account yonde oto batata na assembly nchoke akairi ikora mushemano yakibere amawa harungamira uga we within kimya kimwe agetia statement nara Senate Assembly kenda mira yomba kuwa classified as dry katin dry mwanga dai mori joteta kuthira ataria lakini mentu kuingia kaya gweta kuga atia mira ageta uja statement kairi atina ande iko kin
iri to killing drugs na ndo naandikite Facebook newe akiuragia na ndetho na kanda eje iko kini iri neje ndio itwa kuria ge Facebook antu tega statement yeu ya de kwaria na kwa aragua statement na batete ko bakiandikaga ageta na gizene de atakuria basifuna bara bagugie rwang'ang'ana nabo wakiri bange na Nairobi wana nde no aturia wananchi Facebook iko kinire kayo mbogana na ndragi na mira please mheshimiwa kwingo ashimite mono but you are playing game iko down ugakaraja Arsenal utwika butongeretie ri itigere game ithandatu burekere gikombe gita nago mheshimiwa tio karaja Arsenal bwana ukara utwika ugona ndi utongete Meru County lakini antu abokua utwika wako ya ugu ake oipurea lakini there is no result so mbomba kuga uni aje utumba kwariria thaiji na njokeria mheshimiwa kawera nkatho mono no ntu kinya ba mheshimiwa karinga bagukua siasa je kro no mono mheshimiwa karinga ngavana wetu netire mwankano na nikana support mono mwankinya njiu na plus ajokani ajia polisi no ba county imekuwa nini wakina hata wameuawa okay aituri national government uria wewe ngo kinye MP onto reu ya iriera kana senator bandikire bawo nyabongo nya ithise gito G4S ora kiro kibo bange ba whatever lakini uko na Saturday weekend ibo wete kubirana aja uju turenda kubera uju tafadhali ya Meru batebia bibi athire Meru na thaiji twijira tukugita na oni gitumi wona oni nkiaria mheshimiwa ora oni kiuga no ndubaragia umani ntenda utinda gutira gweta kona mheshimiwa niki kuri ntugira aja uju ana betu bayene nkorangu gibagekethwa chaba mheshimiwa Kasti mheshimiwa Karimi o baba motongire baba duri no bagwita gwinsaiti kenda na batigeta atia batona ngugi ashuri baba beterete mono mbwanga bana wetu auga mheshimiwa Kaborio ugono tukuri tangane kwa bogeta isti ndera tutiraja uju nani ntejau ntethagia oni mutongire o duri na njira ingi bagetera mono I'm not ready to work for any government but I will support any government of the day so kwa tika heshimiwa baraba duri bamwe barita gwetera kenda bagitana bange maugera batumbo kora gisiasa tafadhali hiyo siku zimeisha Meru County boya sana yes so oni gampo bakuwa baiji bakuwa ojo antobatigania ne yembe square bufere toni MP benu bufere toni senator wenu no ntugutwende binyete kwa president weta kumwira anto wako bena thina inko na backup ya agent hakuna hata mmoja bwega mheshimiwa thank you very much ndero terorungi etha chetu ichi kuina mbere kwigwe gitu tiganangira kwina mantu kathumba amara tumba kwatokera girie but na kinya kwina raithirie bethirie tubakanagia na tia gogo ke tianda ivenderika emwakitu mbona bamaba barabethiritwe bakiaranagiria nati bwega kwino yo athiritwe kiuga tunataka viongozi wanaotetea wananchi na kuongea ukweli kabisa. Bwega sana oliuga ni murithi kumana nteshe mugai bwega sana murithi kwina gonge ale agogo kuga mugeni atongoria bokethwa sana akauga turekire Meru TV no tena mbere kuthikira guge bwenu viongozi bwega sana na muna katika baingi barabethire tubakina mbere kwa bakeragira lakini kwino yethiritwe akiuria kinti komea no akaurwekira lakini bwega sana labda bara baumba gusikana kiuriteke bakethirwa bagicokagia no tubathachie tu weshimiwa ndengenda wa uro mwethe wena kanya labda gakugontubura kwena ubu kubangete labda kugatira uga na migambo ya muthia tukithikagiria mubango wetu twambire na mheshimiwa Niki oni ndenda kwira Meru nkiariria rutero rwankubu nkebera batyo twe tayari anto baba kwa twe tayari manto ya municipality twe tayari na ndenda kwira muntu ora wendene ya town enkubu ora wina taito ewe ora wina proti ewe etheri Turkana etheri Njaruo etheri no thimenti imo Tharaka imo Ikamba thai inwe tukoria thana kwenda municipality tuturia ura wenderie munda eta kuguraga iti eja na maruru kurwagaira myundenge ona gukara kwao tugeja na taito na antu bonde tukabeta muchemanio na chairman wetu ura ugo coordinate inji kinoti na achoke twina former chairman of town ura thuri kwa kiama gia town
onu otwiri otunge weja Dr. Mugambi Kabugo twenyumewe na twenyume mheshimiwa wetu MCA Makasi na twenyuma ya administrator wetu town administrator na sub county administrator na tongeria bange banture ajange nchoke mbere ya Meru itothirie ndoa na kanyaka ndenda jumbe beto MP bara bathurirwe muntu na chiuri andikithitie na bangana ki national government thirikari bange barojuriria antu itebi inene weekend becemania na ngari nene beumite Nairobi baandiki batwe beto ote mujumbe okwandikithia muntu mujumbe beto arariria mantu a CDF na CDF beto no mujumbe wonse na 140 million ito kwende nyatwe kuthithiria MP wonde kamite atutaraire mbeca iwane nkairwa nundu MP bara baingi ibo contractors ibo bagure rori ibo bagure tractor na ibo bakuthithia njira ibwega na nde batwe kanyaka ikathiri koi batigyo twiri botega Meru County inyatwe constituency chetu itokwenda itegwa mheshimiwa thank you bwega kaduri muronge na twira imwana wa reverend ikia tumatwire kwewa kanya na saudiment na mbuya ndo mwana wa reverend igora ya contract ya kwende nchobi ekeroche Meru ibwega mheshimiwa era itawa Viena na mheshimiwa Kaburi thank you komane kare tegetekia muunjia nyago tegere jau thank you mheshimiwa ibwega sana mheshimiwa Kaburi tafadhali ndareke sekondi dhate tukirikiria ibwega Kimathi ndenda kwira Mumiru atuthikirite rojo mheshimiwa Ngavana Kawira Mwangaza neti na araura Senate na kambi record very clear ojoria mheshimiwa Ngavana ugire na arua ateti gweta kuori gucokia biuria bia riria arari thirikari riria jukirie thirikari ewe eti gweta gucokia biuria bia thirikari ire kurukire mwaka ya 2020 ya financial year na jara yeku muno muno imantu jeria na mantu yangi yatendeka kagita kare kumumiro arore ari na arua na Ngavana wetu rojo atithwa ari Meru County na Nairobi Senate na atite kwanza biuria bia thirikari yawa arambiritie ni arethiritie tete kubangania kila mbumba kora mheshimiwa Kawira Mwangaza please agatiga Mumiru atijimbire report ne gwetiri nete ategeranze biuria bionde nere Mumiru makunure umabere mandu ya enderaga jonde itukwenda kumenya nonto Kawira ikiongozwa gutenda haki na ngirikia nonto Ngavana Kawira Mwangaza na Nairobi na senata wetu rukiri na choke Meru eta na gukuraganwa na etakaria mwanka so uteke gutwikia at least county na mutegerira Ngavana wetu atiku nonto bantu betu baruteruriku natie kumwetera na Senate eta kombiireo na document twere nacio na mantu ya jareo ya thirikari Kawira Mwangaza ijika thirikari rengia kurukire ibwega na tukati mantu kwingi ibwega sana kiongozi thank you very much ibwega no tubakoya inkomenya thaitia thia lakini poleni sana no labda bakoina mbere kwigwa tukigitagiragu na kinyekiria Meru baba thiri tubakina mbere turaithera ibwega sana no tubakwabure amwe na ati inkomenya kwina biuria bingi tukienda kumenya lakini maybe tuachwa kagita kaukange kengo tuina mbere kwigwa tukiaragiria niyo bambitaga ni Feminaz wa Kimathi twewatanite na mheshimiwa Nick na mheshimiwa Kabori agao kiri mubango wetu wa Orobwe munthi wa ikabo ya siasa ethirwa no tu bwega thank you